Hello guys, welcome back. Ngasigi video study ai gi samje ai sai thanda color tawjage bako aduga kai haini hojik se Diwali ningol chakwa si nakshala abanina adugi su ready oi bo oina sum ai gi samji su color tawge tawbane aduga mamang da ai gi viewers khara na hai tare ko moina ai gi hair color se kai tai ge kai color kai set kai brand sijina ge na mamang su hangpa mayam yawgre bako hojik pudi adu color da ngonda hojik laite bako adu do muka color tawge tawbane adugi color du su kai no habido ai ngonda hangaki mayam da answer pi bo oina Hajara ke bako. Ado ina season na sigi Garnier Color Natural Creme Riche hair ne bako. Si na agi go to product ne ba ina kai gum yum da dum isai tana tanya matam na sige product dum season na bako. Ado ga ina tay dori ba set sina sigi 5.32 hair ba caramel brown sine bako. Sige agi brown dum pam jay ba na sige caramel brown dum season na bako. Ado nga si sige tayak to ina do mayam na hangbodo ina season na do sige caramel brown hair ba color sini. Ado somju kai haini sam color ton nga pamatam da koi ki karamba set Doino hek taisal or hek chanaram da bogum bega tawidara ko adugi issue da ngondu hana mamanga thokre do sigi se chanarabi na sidu sijinare boko ado som da so sigi issue se face to wata ga di do not worry because Garnier Color Natural has found the perfect solution with their virtual try on tool on their Garnier website ado sigi se use to ga koina khoigi correct se khan ma samna simple oe boko aduga mohoigi laiba different sets to koi da try on to ba yae aduga koigi selfie camera se sijinare ga easily adum kahane koi correct se choose to waya do ne bako sigi sida koi gi color payoff ta phajana utpane bako adum aseng bada taga da bada do utpane aduga aina kai gi damakta Garnier Color Naturals aina kai khalino hai matam da sigi sina magi process yamna super simple or ga easy oi bada aduga yum da isai tana taiza bada su yamna fun or ga yamna convenient oi bada adugi damakta na sigi khan bane bako and this no ammonia cream formula comes with a superior color lock technology sisina koi gi hair sida intense color pi bako aduga 10 weeks hena last away bako aduna sisi ai yamna pam hai tare aduga koi gi hair su hena silky shiny and nourish hair ma do so hel aduga mohoi da lay ba different sing je koi gi Indian gi skin tone se loina chana ba do loina oi bane bako ado sigi se han boina season ba oira ga di patch test ama hana tawbiyo se koi na kitang lawbiraga koi gi ngaksam na traga na koi gi nakong gi maning da kitang tension biraga 24 hours thambiyo do 24 hours ke matung de allergy reaction la aga di tai ba do topiro aduga kemta lactor dum taibiyo aduga jewelries amadi accessories hapa targa de su hana lothokpiyo Pi macha ama lawbira khoi gi shoulder da yasalani si sina khoi gi manunga thaiba phi nu chu chu da na ba and then gloves sina khoi gi khut nu chu da na bani Now let's start mixing sigis da khoi hoji colorant amadi developer se khoi na non metallic bowl amada 1:1 ratio se khoi lawbira ga fazana mix tawbirani Ado hojik taiba hawrse aigi samje aina section na divide hana khaido eboko aduga aigi root tagi na phajana aigi hair tips ebok to phajana chingtharak toine aduga evenly phajana taibirani Table or matung da koina 30 minutes akoi gi samda dum taishalaga leave tora thamgani and then phajana rinse tora matung da koina si conditioner sijina gani sijina koi gi samje hena softer shinier smoother hendoine bako da phajana samjida phajana massage tawshalaga koina 1 to 2 minutes thambirani aduga phajana mo rinse torani And yes guys, this is how it turned out. This is the final result and I love it so much. So happy with the result. And so this is my hair before and this is my hair after. The color is just perfect and I'm so ready for this Diwali. Ado color se hojik mamju mamjale bako ai jenga side again dum mamju mamjale aduna artificial light tadi kya kanna thoidongna bu phajana udre bako da sunlight tan amuk hena phajana ubudo visible oibne sunlight da thoga ne hena color seng samgi color seng mu hena uidana ko ado sigi product se khoigi no ammonia amadi nourishing permanent hair color ne bako sisina khoigi up to 10 weeks last su oibne aduga khoigi gray hair dadi 100% color da phajana u phangani duga ka hani intense payoff pi oibne aduga price su yamna affordable oiba ko sige aina season ba sige large box ina ko rupees 200 ne aduga smaller oiba box dona 89 ne rupees 89 other hair color singi yengna bakanda sisina affordable oi dana ko market ta phangi ba to pasing siga hayengna raga de aduna phazu phaba khongju khong maduna sina nunga dum ayum da taijaba matam na only Garnier khata taijai sigi se adum mayam su habiramo ai hair color ai look si kamai tawge do comment section adum habiramo
ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ